Khubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ki laingut ki MLA ki bakintop ya u MLA jong ka Mauthat Raishan constituency uba Broding Nongsi uba Macmillan Bersat uba u MLA jong ka Nongston constituency mat uba Kimfa Sydney Marbanyang MLA jong ka Ramrai Jerngam constituency haka arpu sautrik ubnai nailor arajar arpuway kila yok ban lum ban lang yi ki Nongson charge nong jong ki sautli ki circle ban tua jingmud lakin penyesok bat ka district Thamai Hamairang ne lakin kwa bandang ne hapo ka West Khasi Hills district kini ki sautli ki circle ki kentop ya ka Marngor circle bat ka Laikse circle ki bahap hapo ka Nongston constituency kat ba ki bahap hapo ka Ramrai Jerngam constituency ki kentop ya ka Nongriat circle bat ka Maulang Su circle kani ka jinglum jong ki laingut ki MLA ye ki saudri ki circle kadai hadin ka jing ptha jong ka sarkar ban twat jingmud bat ban sngap ye ka jingkwa jong ki paj ba hashwa ban ple ye ka district ka Bathamai hapo Mairang hagani ka sila ay laru ye ki nongilam shnong bakin penpao ye ka jingkwa jong ki ha ka badon ki shnong hapo ka Laikse circle ki bakwa ban penyeso bat ka district Bathamai bat don pat ki shnong ki bakwa ban ne hajo bala sakhiru baki don ki shnong ki bakwa palat ban penyeso bat ka district ka Bathamai namar ka pensuk ye ki paj ba namar ka Khamjan ka block Mauthat Raishan ban ye ka balai shadow shanong stone balai ni sakhot yang hane ka ni jingelan kidon ki jinge ka sarkar mekhlia ka khot lang yang ni baro lainut ki MLA samut ba MLA Mairang banya perkhat kumno ban plino ya kane ka district ka Bathamai hapo ka headquarter Mairang te din ba ni la perkhat ya kani kajing kabangi ya kendu hakane ka Mauthat Raishan blok ko jungi gelong ba ladang ai ya ka district Thamai menta don ki blok nak Mauthat Raishan blok kabat hak apa ka Nongston constituency don na Mauthat Raishan blok kabahap apa ka Ramrai constituency ni kum ka do pasno de kalang lang election pulse bale perkhat ya bale kan te hadin katon no sakajon komiti jodisno kutut lang ta kamaro pakala te ni da ko we kasur ni perkhat ka do pasno kalong pa ni ngkong ni thơ ka blok namani do ajan tak tahu bukan betul pasno pada orang dia mon Bangladesh ka di tempat ini. Terengin tim kita di poin kita di tahu kita di item lain ko kecai tingin tim. Nama ngin daya nang banget pula kita di item ba nak kalian cuma non nikmati longkumno nak kalian kita loben joko distrik hakal kom na blok hakal kom nimla ban butur Henry ikan ba ka blok Mauthat Raishan ka don hajan te khamsuk kuma omne mistar ba khamsuk ki tenang ki kroti khna khuluntan haka takarkom Henry pa pon mistar ne nga hus nam hajar ngalosor da snong lang lalu tinggal le chapos sekretariat ni perta baik kuat ke blok Mauthat Raishan tapi blok hot kata dia Kriston tehot dia Kriston henry kasur kebangi ni sa thok dia thok ke thok kasur kebangi ni thok tolong ba ni happy Malaysia ka ke Bathamai ha ka bai dei bat ka ne ga jing ya ni district no stoi ne Mairang Tiengi kum ke isi yo lekse ila rai ba na ka jingdon jong blok Mauthat Raishan kap ha bangi ila rai ban Malaysia Mairang banega district Bathamai tenrai manta pada ngasio na pan MLA jong Nongston ba gidon lese mano ba ong ba ka blok ni pesa sa Mauthat Raishan ba ka district Nongston dengi rai baik ba ni lek baik siya Mairang. Hanggang yaday bata district.
kata apa ni rajin isi lu cino baik sek resmo dia ngari kan sen dekare sekitar sen juga soal sen juga banyak sek dia yang jumpa pun kasinong nama mana Islam yang semua kalau nak bikin talk dari yang jumpa government bah kadang tak option dia ngari kasih dan tu kubur bawan na blok man ong bagi bakwa banlek semayan di badan hapo Nostoi constituency kila ay di talk te nila lomni ke dorbar adil mangila lomni ke dorbar ni yang pai feedback tang ke blok nama ke blok kadon ni jan terima kata ong ba ngin ya lek no strict ke tumai hadin kata nama ke bom sai dari tim kumki sodar ni habban wat tik kato kami isem makiting kalau muta ada ni kan apo jangka Nostoi constituency ke distrik nilek no district ke batmai ni don sebon kijing berkijing dong kami dei bat pat bahan sosial tidak mengatakan nalem jongka sorgar jongka upar lekse bat sorgar jongka lekse tamu ko bakla akum kiti thok hadin bangila wat tintip nila sim jagarai ban pitrono ay kiti thok bari tholang data dak sunjuk jong birwa sunte tam application bat ong ba ay ba ka district minne ha district kabarin Henry ni kerpat itu government ada long ke bangla tin pene ini hamotat sanglok nama tadi ke blok kerja. Tenua kita kini ketika rakyat ini ke mentah ni suatu nama pahungin ke warna cipun kijin akabide ladang dikan mentah Nostoi constituency bak ladangin Mariko state kadang-kadang sebut kijing dari marketan yang asyik dari negara nalian kami pun solat tementah menjadi warga blok ni ni ke government dari dunia jom tinung kuat badan buron ini katung pinong bakmat ke badan kejigit klik dia kejig sekali juga paipa ya din menglatip bakas kami kena kan tengkiu keredan no dia kamerang sibuk subdivision cika distrik Kapakula ya lah khot ini kejig ngelang ke bala klik opsi belesta di sini yang kita kapat ini ban ailat yang ini bagian sengap yang kejing sekali di paipa. Pantai kesini pokok laingut ke MLA, ramai jengam, masyarakat baru MLA jengam setang, dia sim yang kejing mut pada kejing sekali di Nongelam Senang di paipa yang di South di Circle, ke Narwa berkelakse, ke Malang Sur ke Nongret, pada desiam bakar hukum berkat juki badon ki baong baki kuat pandai Samairang. Don kita kapka ban ong masa Senang Stein dan nagaling ko jingi yaga ka bang yo sngam de kasni in submit ke report government bago don hapding ka jing bom sutu ya karkom kia ya kaneta ni district peglapa yang i laingut ban khot kum ka public hearing ya kini ki South League Circle ka Nongret Circle ka Malang Sur Circle like circle bat ka Noringor Circle. Te baro ki sodar ki sekretari bat ki Rangba Senong. Kilawan hunyo nyungut kowe ki Senong. Bat nila sim ya ka jinsnyo jong kini ki Rangba sodar Senong bat ki Rangba Senong. Te nila sengap ya ka ka views ka ba kila pensnyo nami. Bat ia kini ka views ka ba kila pensnyo da kini ki sodar Senong Rabat Senong jong kini South League Circle ngin salah ban pensnyo aka state government sumbalong mentar kadon hapdeng ka jing ya kini circle ru don kibala ya baik bat don ru kibom ya baik dakaba baro kisnong don kiba kila monut bat don kiba hakajuk circle don kibamon bat don kibamon saya kini baro ngin sara aka state government ay baka state government kan pa sim ya karai kumlo onle ban ay ya kaneka ningdis Kapari kadang lagi semua ban orang yang district mai
dan kalian juga kena mikmat lain ngot ya singkai kena kekam menong ba saban le kena kono di bersih ya para jong ba pan hadin ba lara ba insara ba ka sarkar na ba kan le ke ya barangkam te mentang asing ilong kan kejilang but han kejilang baro kilai pinsahi ka kejua kejiman hidungki but unju hiro na kalian jong ila indra ba ka ka bakal akren ba saka sarkar bakal pandai kita sarkar